Monday siyawaletha ama CV lawa adingwe ilama companies engwabalile siyawaletha ama CV mase siyalandelela ukuthi bayaqashwa yini labo bantu mase beqashiwe sibheke futhi ukuthi ke bayihola yini minimum wage. Ngikubingelele insizwa kithi uDumsana kaNgcobo lomfowethu oqhamuka kwikhaya TV2 sithi ke ake sicela umfowethu lapha eceleni njengomuntu esimbona ukuthi cha ukhona lapha phambili eqhulwini njengoba sibona ukuthi abantu baviliyele baningi kangaka ukuthi ke ukusithatha usibeke ukuthi kungani ke silapha namhlanje na futhi nje basilana mfethu sabahlali base South Africa abangasebenzi so abantu basekhaya bahlele emakhaya basebenzi so kulama factory nje baniwabona nje igcwele la kugcwele abantu bokufika bangaphandle abantu basekhaya basebenzi so ingakho nje njengomkhonto wesizwe nje basikhetha ukuthi namhlanje size la kodwa besivele ke sisicelile isicelo ukuthi socela ukuthi namhlanje sibe nabo la njengoba bebalekile manje bevalile nje banibona kuvaliwe nje so manje ayikho inkinga nje bevalile kodwa besifuna ukuzwala isizwe lethu ukuthi njengoba benama factory kanje abaqashe phela nabantu basekhaya abamnyama bangathatha abantu bokufika bodwa ngoba manje uyabheka lapha ethu wonke lama firm gcwele abantu bokufika abantu basekhaya mhlawumbe abalahla beku 100 mhlawumbe sithi 10% kubantu bakithi abamnyama bala ekubeni kuyizwe labo leli uyayibona so leyo nto futhi isibange uhlevana siyo MK party so ingakho sithatha i-decision ukuthi ake siqale kwamanje sisondele sizocela ukuthi mawukuthi bayaqasha abesondeleke phela nathi bazosiqasha njengabantu base South Africa abamnyama abahlele emakhaya bengasebenzi nje banibona nje South Africa amathuba omsebenzi engekho ingakho ke MK party sithathe lo decision ukuthi ake size soxoxa siletha ama CV mabeqasha baqasha abantu bakithi nje banibona kugcwelile kugcwele abantu nje so abantu babona abancane so nje bengekho namhlanje sicala nangomsomluko futhi sisazophinde sibuye futhi ngoba la basibalekelile namhlanje ekubeni besisifakile isicelo nje banibona namaphoyisa esigadile nje ukuthi akuyona into evele sayithatha nje emoyeni so ikanjalo ke fana kithi no kuyazwakala kakhulu mfowethu okubekayo and ukuzwakala kuyinto impela ephilayo sengibuka lento ukuthi ke since kuvaliwe ke bevalile njengoba kuvaliwe siyabona ukuthi izitolo eziningi cha impela zivalile mhlambe ke uma ubuka ke lokhu kuvala ngabe kuyawuphazamisa lomgqiqo noma kukhona ieffect okuyenzayo ukuvala kwabo kanje kwimashi ekhona namhlanje noma nithi noma bevalile hayi ayikho into ephazamisekayo ngoba enikwenzayo niyakwenza nithini kuleso simo esinjalo no mfethu kuloko mfethu hayi asazi i-decision ethathwe yibona kodwa thina besicelile sisifakile isicelo ukuthi namhlanje sobe sila so ibona ke bathatha isinqumo ukuthi kungcono bavala asazi noma mhlambe becala mhlambe kuzokwenzeka le nto yokulutha sazi kodwa nje basifikile ke thina sizobakhombisa ukuthi nje babesicelile ukuthi sizofika naku ngempela sifikile njengoba nanti sifica la sigcwele nje banibona namaphoyisa nawo asigadile ukhombisa ukuthi into yethu isivumelelekile so nje basibona besibalekela ayikho inkinga kodwa siyazi ukuthi ngomsomluko bazobevulile nangomsomluko ke sobuya futhi nje besibalekela soze sihlangane nabo nje besibalekela uyayibona lona yes manje ke insizwa kithi ngoba siyazi ukuthi abantu bakithi njengoba behlala ke phansi kwesimo sendlala nokungasebenzi kuswelakala kwemisebenzi uma kuba nemibhidlango noma imbuthano efana nalena bavamisile ukuthi baphume esandleni uthole sebethatha ke manje la bengabekanga khona lento ke baye bathi phecelezi ukutapa mhlambe imapi ama means eniwenzile ukumelana nalezo zimo ezinjalo noma ukuvika lezo zimo ezinjengalezi ngoba phela abantu mabebaningi kukhona abantu abavamisa ukuthi nje bese bephuma eceleni nenze njani ke ukuvika leso simo esinjengana leso no mfethu hayi no ngalapho esimene esinjengana leso mfethu yonke into ihleliwe so bonke abantu bala abantu bethu benhlangane yodwa so angikholi khona ungakwazi ukuphuma esandleni njengoba sila sigadene nje basila ngoba kuyona into ebifihliwe bengcono bekuthiwa mhlawumbe abantu bekuthiwa mhlawumbe bebengazi so njengoba nisibona simile nje kanje simile nje basimile kanje na amaphoyisa kathi azama ukuthi asisuse sathi no bevele sicelile so imoto nazi yakwazi ukudlula so njengoba nibona sibevalile imigwaqo manje into ngaba bayenze eqaleni ukuthi bavale imigwaqo ngoba abantu bazobe baningi uyayibona lona so yiloko nje mfowethu no sizwa kithi siyabonga kakhulu kuyazwakala sizoloke nje sinani sibacoshela abalandeli nababukeli bekhaya TV2 sizoloke nje siloke sintomla kancane kancane ningadinwa yithina ngoba senzela ukuthi bazithole zihlaza zinjalo nje ziqhamuka direct
zingazange zathola ukuthi ziqale zivaye somewhere. So ke siyabonga kakhulu ngethuba lakho nje osiphe lona mfowethu. Sibonge kakhulu. Thank you. Ayike babukeli injalo ke le ndaba. Into iyasho iyaqhubeka ukuthi impela lapha hayi kuthiwa abantu bakithi ngenxa ukuthi impela bahlele emakhaya abasebenzi kube nokuthi babe nesicelo nje ukuthi baphume namhlanje bagasele Claywood ukuthi ke bazonikela khona ukuthi cha ke ake qashwe nabakithi ke abantu ungaqashwa bokufika kuphela sicela ukuthi kube njalo njengoba nibona ke kunjena ke namhlanje cha engazathi khona ke le mashi njengoba nibona nabamaphoyisa ekhona edidiyele ndawo zonke kubhekekile isimo sokuphepha and bayaqinisekisa ukuthi cha abantu abakhona la abantu abakontrolekile ngendlela emangasanga engazathi abantu abaqhamuka ohlangothini lenhlangano eyodwa abaze kule ndawo bakliye ngento eyenzakalayo. So ke hlala nathi ke sizoloke sikulethela zona nje zinjengoba zinjalo. Stay tuned. Thank you. Silana eClaywood kusukela ekseni ngo7 sihamba singenela wonke ama companies amafemi wonke yalana wonke lawa kakhulukazi aqashe ama foreigners abantu bokufika abangena ama document obala eSouth Africa. Singenileke kwamanye amaningi kodwa bevalile engafuni ukuzivulela sami emagatini abafuni ukuyisivulela sagcina ke sihambileke ngaleyo ndlela leyo. Kodwa ke imakethe yaseThekwini khona sekwazile khona ukungena waphuma uGeneral Manager wakhona wayithatha memorandum samfundela wayithatha memorandum osekuseleke manje ukuthi ke ngesonto elizayo bekwazi ukubuyela kuthina besichazele ukuthi ke yonke lezi zinto asireportayo zizokwenzeka nini ngoba izinto esikhala ngazo kakhulu sithi akwazi ukuthi eSouth Africa imisebenzi ingekho kuma sekuba nabantu abazosuka kwamanye amazwe akungavumelekile ukuthi bebe la kulelizwe lakithi eSouth Africa. Labo bantu labo bona bejike beqashwe bethatha umsebenzi yabantu bakhona la eSouth Africa. Sithi ke abantu ekumele baqashwe abantu bala eSouth Africa abantu bangaphandle amaphoyisa wabadeporter ebathatha bayise emazweni abo. Kodwa ke akhona ke ama companies namafirm akwazile ukuthi ke ayicommitter ukuthi ke azobathatha abantu base South Africa abaqashi. Bakhona nje enye ifirm eshayela enama truck khona ithi ifuna abantu ifuna o driver abazoqashwa khona abawu16 mase kuba khona elinye igarage nalo lizoqasha abantu abawu16 mase kuba khona nenye indawo edayisa ingubo zesikole yona ithe izoqasha abantu abawu45 mase kuba enye indawo ifemu edila nendwangu ethungayo ithe yona izoqasha abantu abawu50 base South Africa. Mawusibala ke lesibalo ke sincane kakhulu kunama firm okunama factory akhona la eClaywood. Isandla sazothi nje isandla ukusiqinisa ngoba inhloso la akugona nje ukuthi ngoba sichitha isizungu le yonke lento esenza akugona ngoba sichitha isizungu ingoba si-understanda usizi lomuntu omnyama. Kubhlungu ukuthi umuntu omnyama aqede esikoleni ethi uyaphuma kanawo akazi uzosebenza phi imali yokufunda kunzima nje mase kuba khona umuntu ozoqhamuka kwelinye izwe ezothatha umsebenzi wabantu bala eSouth Africa. Sigxile kuleyo ke kakhulu ke sithi ama foreigners ala eSouth Africa angenawo amaphepha awabuyele ezweni lawo kuqashwe abantu base South Africa. Monday siyawaletha ka ama CV lawa adingwe yilama companies engwabalile siyawaletha ama CV mase siyalandelela ukuthi bayaqashwa yini labo bantu mase beqashiwe sibheke futhi ukuthi ke bayihola yini minimum wage ngoba sifuna ukugcina abantu begcina ngokungena nje emsebenzini after abantu sebeholelwa imali encane. Sifuna umthetho ugcinwe nje nxa zonke ingakho no Department of Labour ngoba kunje yiwona ama inspector basobe suka ka Department of Labour mabe endaweni zokusebenza bagcine ema office imisebenzi begcine bengayenzi kahle noma beye endaweni lokuqashwe khona abantu abakwazi ukungena ngaphakathi bebhekelele ukuthi ngabe impela yonke imithetho iyagcinwa yini. Ingakho ke sithi namanye amashayeza ko Department of Labour si MK Labour Desk sizokwenza ngayo yonke indlela ukuthi ke abantu base South Africa bayaqashwa abantu bakwamanye amazwe bayahamba amandla